Ćao svima, ovo je Ada Sokolović, rediteljka Perspektive, ja sam Marko Šelić-Marčelo i ovdje smo da podržimo ono što će se desiti uskoro u Jajcu, a to je pobuna srednjoškolaca protiv nečega što se zove dve škole pod istim krovom. Naša emisija Perspektiva počela je od Mostara, da smo posetili jednu takvu školu i verujte se, time ne pravi ništa dobro osim novih podela za ciljeve koji nemaju veze sa srednjoškolcima, nego imaju veze isključivo sa politikom i sa nečijim ostajanjem na položaju. Tako da sama činjenica što će mladi izaći da se pobune vrlo je važna i pozivamo sve njihove vršnjake iz bilo koje od ovih naših žalosnih republika da podrže svoje vršnjake u borbi, da istraju i da se izbore da do ovoga ne dođe, jer nema ništa pametno i dobro u konceptu dve škole pod jednim krovom, osim da se ljudi potpuno razdvoje i još više zavade.